Oh, rasakan. Agak! Datang dape, si sudah kiloro. Wala na pa sudah mananga. Mana pepe buku mananga. Bos maruhamak kang anggo sa halion. Dengar ko tanga gulak kin mo hebekku. Baru dapat olahan aku gulak kin dai. Sulia kau tang kusile sai hudo. Cederion. Oh, ina te. Memang kuliah pun kau pengen berkat bagian tengah. Kau boleh membekak. Anay sodo hariar. Ngaliliki kita dapat jumpa lagi. Agak sih habis kilon. Ay bangun bebe kami. Oh. Ay nung mati do kabar gibi ko pa. Una un beli bama ko la. Ayo le bato. Ay pala beli hata. Kuwi na connection na. Kulak kibeng mo. Ay to holo. Unang buburo gay tuloy asa to dilayani parlapot do hita. Akaya tayo mo ba? Nani marutang ko tayo muna na dula. So na unang ibigay na muna. Pagkaharang mo ibigay ko. Wala na rin marutang ko tayo muna. Sa dula ko. Sama ida bebe. Patutukuran muna. Kilo pernah malani. Oh, tunggu kilo. Jadi kamu orang ini. Ay guru gubugiro ko si wala na dinapot do tulong mo. Si bata bala dala to tulap kumeran aso nang tulong ni parlapot. Ay ba si dari kamu si tuagi. Jelas tuh pembayaran waro. Ay kaburo na kinabala ko kin wa baru pada mangola aw. Yang soyak kita ngamerin kaya muna na dula. Mana may tapang. Suruh ani mo men. Suruh tu biu. Mama kau. Tapai mau si roti kilo. Untuk begita. Tapai mamaro si bibi. Oh, Rasido. Orang sih tuh. Tuain mahal muro be. Mama sama nalas raku be. Ay, wahura ito. Naroon ko masalah. Kalau nama lutut pembukan nih halak kumna dua naik nasi nih. Halakon na dua. Ay, wahura halakon na dua. Bawa ba buku. Daksiat. Ani, ay nawaro. Ay suruh. Ay nawaro tu dua. Ay nangarap pesanan mo. Nanti anak suruh mani undo. Kulak kibeng. Ay nga sangi betu alay tarik ko si sumino to alanya. Pinarin mo si dua. Ay nangarap kulawang mo. Ana guru na kinabala ko kin wa ko dapat mangola aw. Jadi, Oh, tambah habis suruh. oh, itong babargaw. So, bye, to. Guagi, ako may menir sa ikalo tuloy. Ano ko na niya ha? Bajiwaw. Aga mau tu mahabi na rurungan ta. Yun. Molo osuri, usiri sa yukyo secara cantik. Oh, gaya na naman secara cantik. Di homong gorang, ang gola ko na dua, otik peto. Ay rebu daw. Oi, Masa bro di belum marwa. Ngaruh mana? Bangkarar. Udah na tuh di bawah tangan meminta. Tangan minta dah. Neng menghibur hanya nomor lah hiburan itu aja. aku itu. Enak nak. Molo masalah pembuku ini, au tuh si au. Saya lihat 3 motor lain di sini. Jadi itu aku masuk deh. Batik matu Aku batur masuk deh. Baturus deh. Banyak diramu. Ayo, itu tak cukup jo. Ay buang na sumwang nga. Ay ko pang awangmu. Ay tinang mau bagi nasi motor itu. Masalah belakangan. Nabiting minum juri tadi. Kayo masusodi. Itu tunggu baru mau. Kalau itu kurang arang waktu besar di waktu ini. Satu main mah kita nih. Ering maka. Bukan bingung di parkir mana-mana di ngaruh minuman. Alay seminar na puluh kita udah mga mo dilamau. Iya, nama. Biasanya ayaw mo parkibo iso. Ay yang nasuruh na barkibo na. Terus manunung mo biasa yung markibo. Si Manung na dia. Hiro na tibi-tibi. Hiro terus gue. Si Bendi. Hiro. Oh, Hiro. Hiro. Jero lo sunari. Satu kilero namanya lah Hiro tempo sambil banyak kita. Oh, Hiro. Kemarin di mana Ba. Silok loa. Silo lo. Siloa loa. Siloa loa. Siloa loa. Ay dilamo binuay nga markibo utangom ma tapi ay buhuro ang bucerita ko do. Jadi, Ko masubita. Ay kita masubita. Jadi nang najulo Wah. di penghukuman terakhir. Ada biru. Tenang mahal. Agak kuat. Aku. Langsung tuh
Dua nak tarik saja lu. Sona sumber daya deh. Puluh. Nggak pantas, nggak orang model nggak. Oh iya dua deh. Orang dah Jadi guru lewat ceritaku. Nih wah, di penghukuman terakhir ini, Puluh. dia ngiri. Hukuman terakhir. Jadi alam bapak dia, Puluh. dohot, ustad. Berarti terus ustaz. Oh, Terbuat cerita ni om. jadi cerita anak kan, mudik bahalaku. Puluh. Alang-alang mudik. Baru nak Oh, orang kadang mudik mo beto. Alang-alang mo beto. Om menelpon nasi tengah mati. Oh, iya, oh, wow. Jadi, lau bahala ko menghadap. Tuh, komandan. Itu kumadali. Iyo, kasama to. Oras kumadali. Ako kan? Puluh. Oras. Ay marbuha mo to son. Indah kumadali. Ay gino. Alay, jojo ni kumadali untuk penghukuman dosa. Nah. Meninggalkan dunia meninggalkan dunia. Bro, kumadali lo. Belum saatnya kalian mati. Udah pulang kalian ke dunia kalian. Kita lah. Enggak bisa kalian di sini. Belum saatnya kalian mati. Nah. Disuruh udah. Seperti dia. Gimana komandan? Kami udah nyampe di sini. Indah kan? Mau pakai apa kami pulang? Indah kan? Ya udah, sini kau, Ustad. Turun komandan ini. Kau naik itu aja. Naik apa komandan? Naik pulpo itu. Kau naik. Mobil pulpo. Mobil pulpo tuh. Masih kurang ngerti. Itu kan? Kau naik itu aja. Kau pulang sana. Indah kau. Naik pulpo. Naik pulpo. Indah. Indah. Ya, itu rumah tuh. Berarti tuh. Pergi tuh. Tinggal masih berdiri. Tinggal. Kalau saya komandan, naik apa komandan? Ini kan. Atau orang itu udah pergi dari. Ayo, tunggu dulu. Kalau kau naik itu aja, kap 70. Tiket tuh. Kali lah kau komandan. Dia tadi mau pulang naik pulpo, kok saya naik 70? Naik kap 70 lagi. Kok jadi apa sama aku? Indah kan? Delegasi. Ya udah, kau tahu nggak? Pulponya itu nggak ada remnya. Itu nggak ada remnya. Kalau ini masih surat-suratnya masih lengkap. Merdeka. Hari dulu terjadi merdeka. Kan nahulog ko na to. Ay pulpoy na ang rem ni. Nanti dari Hollywood cerita ini, Berang mau cerita aku. Ada cerita. Doang dulu. Harung tetanggaku. Di rumah tuh ada sakitan. Rona tujuan na sakitan. Sakitan. Ibu di mana mah tumul. Di ko kiling nga natutuno to. Ibu di mana tumul. Ibu datang menulukan. Udiamu na berubah, neng merdeka juga kami yuk. Tumul. Ini. Do nang rotoin na. Itu kan? Anak bola na burung itu. Sabe mol. Alay jadi atau do ano ko na mula. Do. Ada di betul dah. Paceritaw na jo Sama ijoro ni mulukan. Ibiring inatayma harus tulisan na open. Open. Mulu open artinya. Buka. Bahasa Inggris tuh open lagi. Itu muri na tawo. Ano na waro menom mau. Ayah ro ay no. Iri puro pa tawo na biang otro. Nek pasok mo to open. Open. Ini makan. Masuk malah Cina. Namo tari kulit na. Ada mah masuk. Itu kan gua mah Papua. Papua. Ayo nah kali botar masuk. Habis lah kalau keluar marbiong. Masuk di minum mau. Neng opinon mo awin na. Maksudnya opinon na mapakari no. Dari pular na bakari. Minum mo. Ayo piaran ko tak soni. Holo, Roma ba? Na tua sakitan. Jadi na tua lo memang perda tu dia tu. Perda tu dia tu. Lu na tua lo ka. Wow. Kira mo tong maburu na tu sa kartaw. Ora sai sa kartaw. Ala ni rasmi lo ni buru. Di buat tumor. Tumor. Lo tumor. Iyo. Jadi merda mo to kala kisan buat kan.
memang kini panas cuaca. Detu. Detu. Panas satu cuaca. Bola sata lagi di mall. Ay kan ngeri yun. Oh, asik tuh, asik. Ulang ngeri, itoro. Umanaw, toyo. Soso hitay na. Unang masuk kita. Nga pasti ang macuwa-cuwa hitay so. Sabi ko ngeri. Nga pasti ang macuwa-cuwa hitay so. Ngeri pirasa. Kung siya kinahan. Oh, buah. Wah, cerita mo. Rumay mana usok kan? Olo. Aray, ilema alamat, huran alamat to. Oh, olo. Idan, partiga-tiga rin nagtaon. Oh. Partiga-tiga kasayur. Olo. Ito yan lagi. Pasar tayo di mo ma. Kalau saya, Son, tolong dong, memang tuh supir taksi. Oh. Antarkan aku ke alamat ini. Oh. Antar supir taksi umat tuh. Oh, itu Hotel Indonesia. Kan? Oh. Di sini nak itu. Hotel Indonesia. Hotel Indonesia. Nasa ko yun mo. Oh. Lip. Oh, lip. Iya. Kalau masuk gimana? Dari libun. Ilan dua masuk anak burung beger. Oh. Kan? Oh, Begian. Oh, baga. Aku harum kali dengar kan? Oh. Kali. Ah. Itu nih Bulgari parfumnya. 3 juta satu botol. Inna. Harum lain Bulgari benar kan? Oh. Kalau lantai berikutnya musik. Oh. Masuk musik tuh anak burung beger. Oh. Tambah harum. Gimana? Oh. Italiano 6 juta satu botol. Inna. Telepon darah. Berjuta-juta. Kalau saya nak tahun, itu naik kalori mana kan? Bau kali nasi dua lakon. Cak jengkol itu ringan sakit. Ay, nang beso mo ni. Cerita jo saya deh. Oh, boleh. Cerita ko. Oh, kinairunan. Menutup cerita. Oh, lu menutupis. Siap Order silo. Bebe aku nggak kuat kamu nah ini kamu. Jadi, aduh ceritaku, amma tuh bewe nakateng. Oh. Nakateng. Oh. Apa langsung kok nakateng? Begini maksudnya, ceritaku. Tuh lu bewe nakateng, ada kurang mah. Istilahnya cacak nak, Cacat. Jadi neng lawa laki tu saya luar. Ini mengalosi saya luar ton. Ikut narung langsungnya laki jauh namora jadi si Karnero. Kudu ni rajo, berkekon. Macam ini. Nak pehalakon cacak. Gengsi na di bodoh. Alin ketingo. Ido. Tong alin ketingo na to. Oh, berarti ceritanya dulu Ido. Ido. Kira-kira cerita. Karena itu emang. Tapi dia macam cerita asa otak. Kamu lo amat tak potong. Jadi berusaha itu matahi malah kini tuluk baru kayak nota mengalau si burung dirajan asa sate dan tuluatan. Torin na siya matong dulu halako si buko mata kero do na pincang. Tor na si buko ko maawi dulu dah. Oh mata kero itu matonga. Kalau ho pincang ipudi. Nah. Jadi tor na dala malaki ipudi udah diipudi mah. Asa unang tedet tongan narong. Mas mi halaki olo maloro lagi mah. Unang mogak. Langon dong. Ku garis nama tong. Buku ko daktar bot itu na menggaris di nama anak. Ku garis ini. Turun mata kero. Turun mata kero. Oke. Kurang pas ina. Tong liwat tak tarboto. Turun na pincang mana benok kuat ini. Oke. Ku hapus. Merah kok saya mau berita jadi naro. Ordo beak. Au be memang kiwi itu yang berjanji dah muaing. Lo isi. Seperti itu. Baru si Arjun dari itu nak. Pingusahain. Tapi usahain no, paredi do. Ada di jago ni mau maredi. Ngai de ni usaha puiru ba. Ima. Bairu ka satu negara di dunia o. Ide le yo ima saya ko. Colombia be. Colombia. Aku Colombia tong dah. Oh, TV. Tai hulului hubang mangani di ala. Nai so na melo le ta. Om mana huruf koni dah, naum tu luar negeri, satu alani
Sini, ina, bayo, dak so kau na ruwe, ola ni di mau ramu. Kalau namanya dilapin. Jadi Yudi. Bayo, Atau suri. Lilikir lu. Masak ko na ruwe di. bayo to. Ala ni berka, bayi barak na talent-tani ko bati. Bayo. Memang mulut talenta memang kunahau. Bayo. Jaga tuh. Jadi baru kabar. Ini lo pernah mau. Baba jodoh. Sudah membayar anu selerion. Saya. Ayo ke terakhir. Jadi maksudku. Harap nak kali. Kamu ngono masa itu yakin doa. Lihat juga las ni. Tidak kono nama. Oh iya. Kalian juga. Itu harap sudah. Apa harap? Bayar lagi. Orang lunas dong, ini bener mamang. Baju kalas na berjolo. Agak ya bang. Agak lelam sihak dua. Wala ni na martak ko na tumuro. Ibo di. Jadi na lalak na nakisa kidata. Ano kidata ros yan ujung ni Sumatra. Ujung Sumatera. Aceh. Oh. Berarti pinjam tu telepon biasa, telepon tu inok sa inna. Jadi. Kami lang boy masuk. Telepon yang anda tuju tidak dapat tolong. Bagaimana? Oh, mil bukin pun ni. Ino. Tolonglah bu, saya tolonglah saya. Kami 2 minit naik di dokumentasi bahasa Inggris. Halo. The telepon your number ninda. Itulah bahasa Indonesia putar tamat dibikin bahasa Inggris. Kali semua. Gimana nih? Saya harus muni. Opa rakyat tu. Ada cuma akhir-akhir ni mana ngambil tua. Oh, pada Ada tua benar tu. Kembali gimana berapa? Dari padi tu memang. Kembali gimana jalan yang benar? Oh, dari padi tu memang. Yudi. Jadi mengalat sekolah minggu memang. Oh. Mengalat sekolah minggu memang. Oh. Arung memang dana ko jugur. Oh. Saya dong to. Ay, Saya dong. na jugur dana ko. Oh. Ni sugo ni ani padi tu. Ito ilo tako. Dana ko. Ilo tako to dana ko. Olang gilo, matang semua dana ko. Holo. Bangal gue rumah tu bapak na. Hilo lang. Habi bapak nok pareman. Pay masuk ni kumi. Aje. Bagaimana dia? Aje kasih kita. Isi mamukul ho. Ina to nak nongkan. Holo. Di pukul padi tayo babain na. Uyo, beta to si. Asa usili sayo. Turna bapak no. Holo. Iyo, berangkat matok ka lagi ka. Iyo. Wah bahaya mau. Habi padi to pin ka. Wa mamantap pareman. Pareman. Iyo. To padi pamatok ka lagi. Apa tidak? Wasam kulung buang do dada. Bawa neng ngangano do nak tidak dada. Jauh ina. Holo. Baik terobet dito. Abang. Asay mo to ho jelas da au. Asay mo to ho jelas. Di sodo na to ba? Ito na ba dito? Ito rin na to ini. Ang gool dak tuwa to iya. Iyo ba? Ito kayo rima. Ba, inda tubuhin na yin. Tubuhin ni. Ang utak. Ano na yan na yun na? Wow, may nakudilong magparasat eh. Nawal na. Ito ba dito? Una kasi ang langit or review ko niya. Dolor niyang saya si Mama. Mamalas mo kamu. Ibaras dapat dia dan Ibaras barat dan ako. Bo. Dakya mana berminggu, gani berminggu mana berminggu. Holo. Orang berminggu mana itu rugi dulu. Pas mo na berjami to pendito. Masih miring. Oh, lo bejuli mana to dia? Holo. To berjami to pendito. Ang botariyo tuha gugo. Holo. Pendito. Ay torowaw. Oh, tumagani. Marmera buhin ba dito? Nagbuhit tong bergerak pa dito ka. Nagbuhit tong bergerak. Ang botariyo tuha gugo. Oh, alay ngomong-ngomong ba, pengen doon magbigay suara nila yun. Ay suruh deh. Dia. Ay, di sana. Ang buka Ay, ko. Suruh. buat. May marung. Tulay si marung ayaw ko biasa na markiw itini. Dahil dari yung diurak kisi ko laming gwarok cerita ko sanay. Sanay ko. Sekolah minggu tuh. Dikira darat na barukan ay wala na jujuin na gusto itan. Jadi marung Dari mak dari usah buhi ini. Ay, Damu
mungkin na olo so ngono buhi. Ade. Olo Tirong kurung aku markas ini bar. Ayo namun ralo bapak ni. Ayo namun. Oh ilo de olo. Bodoh namun orang ni. Olo. Jadi neng meraya tayat mani. Olo. Meraya tayat. Oh meraya tayat. Mau dikirim nadal kan. Baju sorghum. Ayo jorhon ayo. Laksmi rawan udah. Guru baju jorhon namihan. Guru hoping. Oh buru hobi. Oh olo. Itu bapak ni om berada. Itu bapak ni siapa ni barom bayi mana? Sifat tu nomor lep-lep. Oh nomor lep-lep. Oh olo. Baru model sonari olo. Ini yang masih batu ni bang. Hampir rumah gua. Olo. Wah mana susah ini. Iya. Lo meraya tayat mana itu dah. Olo. Ini mana? Ini Ini gini mana? Ini mana? Ini. Asal gigi kami lep nih. Saya berik tong. Saya buat jujur. Oh. Warna wayang saya aku kan. Olo galak lep nih. Jadi meraya tayat mak. Olo. Buka layar. Iya. Olo. Meraya tayat cuma meraya tayat. Meraya uluk meraya tayat tu kan. Olo. Giliran di bayon nama. Olo. Ini mana sepatu ni mesti? Iya. Kamu lupa. Kamu lupa ni. Boleh bapak nang ay jolo. Apa ni dia mana ni mesti? Kaya sa inyo, di ka? Bigi mo. Wala, ang radyo nga. Iya. Sila lu. Ang takjulo mo. Iya. Bali nga si Udi. Mahulap po na. Di ba Udi? Itarik mo si. Oh. Haro na lupa ni Nana. Oh. Kaya wala tulad po ni Sibatu na pikiran na. Oh. Lupa ya tayo. Lupa ya tayo. Rumah guruhan na guru na niyo kan. Bawa pingon. Oh, menang. Si Mona kuar. Tukot. Hindi kan? Olo. Haro ayat ayat ni man. Iya tukot ni si Musa pada Olo. kusuri kan. Biar man. Tukot. Naruhara kan. Tur dengan percaya diri mo. Bagaimana Udi? Tukot jom. Amari malu kau. Jadi dia berlalu. Ani la plagi. Ay tur mula na mali na ba. Orang mula tu bukan si batu. Ini emang luar biasa lu tukuk nih. Dari mana tu? Oh iya nih. Ada no geo tuh nagawi dijual sama teh. Ay ngomong ay kelewatan do parwarngon ay par musik pisu igejok ko wa. Ya orang kerolo bi ngajap songono. Bah. Ngusur bangga. Ayo. Ayo boleh. Juga. Iyo dia ngati. Ngelilik kau apa ini? Bangalilik kami. Ayah kan cerita yang udah Ibu tu komadani lo. Lano kemahai pai mau komadani. Maksudnya kalau benci dimu. Menanong baju zaman. Baju lo memang gitar tu be. Yang kusunari anak bu ibu Hari yang beli hal dari luar tu, aku sudah cerita. Nabi tu cerita. Bah, oi lu deh. Jadi cerita mah itu mana? tapi betul. Betul. Parla mo, babay. Ro layon. Ayong do utak ko sinatuari. Baru. Jadi dari bikin yang kau jahit. Kebecahe. Ya kawan dia. Jadi besok kasih tiap tahun orang do saya pesta warna pesta lagu dulu. Kerja tahun kerja tahun. Kerja tahun. Pesta lagu. Ala Subayung daerah Sandi. Antara ibu mana nih? Jadi nanti dua perlucu lah sebenarnya. Arong mahalak karo sembilan. Dua anak karun. Saya Jawa. Warna Siono. Jadi biasa ada borosa di pesta urat tuh. Musuh tuh mesti ada noro gawe joro. Akala musuh. Kalau musuh. Bercerita mana kau tuh? Nanti no. Di sana
cewek-ceweknya cantik-cantik. Kamu harus pintar menjawabnya, betul kan? Oh iya. Bina karone dulu. Olo. Gampang lah kalau kita kan udah biasa menghadapi cewek-cewek begituan, Indah. Iya. Oh iya. Tapi dia atas malah gitu tanah karo. Olo. Wow, mari urut to maka soalnya perkolong-kolong akaon. Oh iya. Pesta. Jadi satu ngiduli kan orang penerima tamu. Olo. Lidis tuh. Olo. Ke bulu karo. Olo. Lidi zona lu, lidi zona. Sayok film di otak. Nah, boleh di sono mana udah bunga-bunga. Bunga desa. Berarti orang dari luar negeri baru di sini. Miktesin mah. Ayo olo. Iya. Nah, jadi Roma atong itu atong penerima tamu. Olo. Ibu bulan kalau pun gambar beris. Olo. Ibu di sini Jawa. Iya. Nah, karena dua tujuh lu. Ipuri masih ono. Oh, si ono di Pak. Ono apa dipuri? Mbak Roma itu anon. Selamat siang. Turang gitu kan. Olo. Marga kae. Turang gitu kan. Arwatung sekarang dulu. Saya sembayang gitu kan. Sembayang. Ya. Jadi Rom sini dua, nomor 2 disukun. Karo. Laki ono tuh lagi. Kalau kamu turang mereka kain, kan? Saya pinjem, kan? Pinjem. Olo. Kalau tuh giliran di si Jawa, lah masih ono. Olo. Biar keluar di bus video ya. Ayo tuh. Pinjem, bayar pinjem. Ayo punto ya. Ayo kan. Jadi udah bilang, kan? Apa aku bilang? Udah bilang aja, enggak si Karol. Kalau saya Marga Sutra, enggak. Lagi itu Marga Sutra. tidak pernah dengar Sutra. Marga itu kan. Karo. Roma itu orang di suku mah. Itu terang itu masuk kemana itu Sutra itu enggak. Wah itu panjang perjalanannya, enggak kan? Minta si ono. Ini si Ono, si Jawa. Pertama dia masuk dulu Pantur Batu. Ayo lihat tuh. Nah ini pun orang lain di mobil. Baru masuk barang bulan. Terminal. Tahun terakhir masuk mati suampu. Ada itu Marga Sutra yang naon. Kasih babar bubar nah. Masuk Tahu ya. Ada di koti barat tuh. Songon si obik pinggir. Ada yang nung kutok ceritaku loh. Iyo, aku ceritaku tentang kau. Jadi mulu lira tuh, mulu silang ni na ordingi. Ayo tuh. Di main. Ison. Maradia. Iyo kan. Jadi mulu halak kau tau. Izin dah Parkir. Alay, may iluwa. Nagimi tular ro. Kumandak ko ba? Ko kemarin di luwa ay. Ay luwa, luwa. Nah, jadi gue ala-ala kewe itu dalam nengleg lagi hit. Nah, kewe itu lihat. Nggak di sini hutu na. Wah, kok jadi dong? Mantap dong. Ayo kita roroi mana? Oh iya deh. Ada nomor telepon udah tuh hari. Oh iya deh. Ayo roro tulang dan si Arjo itu orang ini. Ah, sudah dewe kawan. Iya tuh. Ay, kewe itu husuk ko maju tulang. Ay nalaw diggadong si Soko Badaraga so. Ira-ira itu tuh. Oh, hiro. Itu kan naga biru afinari. Oh iya Nakpe tuh. Kami pati dulu. Ada itu. Oh iya deh. Itu tuh. Alangnya lagu. Arong kurang nabira itu. Aku rapok mengidiu di atas lari. Oh jadi kayak rak mah Itu tuh. Tak kolak kau mangit dia. Tahu. Tahu iyo lo.